Ni inkuru zigera kuri ebyiri nkuzaniye muri aya masaha zivuga ku ngabo z'u Rwanda RDF. Inkuru ya mbere nivuga ko u Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda RDF. Ndaje ngo tuyiganireho, gusa siyo gusa tugiye kuganiraho, aho tugiye no kwerekeza ku ngabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cya Mozambique, nyuma yuko iki gihugu cyemeje ko kizatanga amafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu butumwa buri hariya muri Cabo Delgado. Byose ndaje ngo mbikubwire tubiganireho. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Wowe uri gusabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana. Muhaye ikaze. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilde yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragarize ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda RDF ryashyizwe hanze ku wa 2 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu u Rwanda rwamaganye kuva kera. Abafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigade General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda General Major Ruki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego. Ni ibihano byo mu rwego rw'ubukungu, aho abafatiwe ibihano baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajyana mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga OFAC cyangwa se Office of Foreign Asset Control. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matilda yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matilde yagize ati: hashize imyaka 32 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yahagaritswe n'Abanyarwanda, murabizi yarahagaritswe mu gihugu cyacu kijya mu mahoro. Ariko nk'uko nabibabwiye, ingengabitekerezo ya Jenoside ntabwo yapfuye, ahubwo yabaye nk'iyagiye mu bantu duturanye, ku buryo abavuye aho bamaze kwica bene wabo bagiye no kwica n'imiryango yo hakurya y'amazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nibyo tukirwana nabyo, ariko ntabwo twabiretse gutyo. Murabizi ko ubu twari mu bijyanye no gusinya amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusinya amasezerano Amerika yari yashyize hamwe kurwanya akarengane abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi bakorerwa na leta yabo cyangwa kakaba ireba, biri mu byahagurukije umutwe wa M23 wiyemeje kurwanira uburenganzira bwa bene wabo. Uyu mutwe niwo bimwe mu bihugu by'amahanga bishinja u Rwanda gufasha, ari naho Amerika yahereye ifatira ibihano ingabo z'u Rwanda RDF. Gusa u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko ibyakozwe ari akarengane, kuko ntaho ruhuriye n'uyu mutwe, cyane ko ugizwe n'Abanyekongo. Muri iki kiganiro ambasaderi Mukantabana yabajijwe ikiri gukorwa kugira ngo Amerika ibe yakuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibihano bitafunze inzugi mu mubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashimangira ko ari ikibazo kikiri gukurikiranwa. Yagize ati: ntabwo byafunze inzugi, turacyabikurikirana, turacyabivugaho, barabigize ibihano, barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira amaboko hasi, ahubwo nibwo umuntu ahagarara.
Ambasaderi Mukantabana yakomeje avuga ko icyizere gihari ari uko bamwe mu banyamerika bemera ko u Rwanda rwarenganyijwe. Icyiza cyo kwizerwa ni uko hari n'abanyamerika batemera ko ari ko byagombaga kumera, ni ugukomeza nyine mukorana n'izo nshuti kugira ngo nibyo bizaveho, cyane cyane n'amahoro hariya azahaze, kuko niyo babikurikira kuraho ubejo nanone ibindi bizakomeza. Yavuze ko igikenewe ari uko ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byarangira burundu, kuko bizajya byongera kubyuka abayobozi b'iki gihugu bakajya batunga urutoki igihugu cy'u Rwanda, kubera ko kiriya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane, ariko bagize imana babona igihugu iteka bazajya batunga urutoki kugira ngo bikureho ibyo byago byose biri ku isi. Ni izindi nshingano twafashe kandi zitari izacu, ariko twebwe tuzakomeza turwane, ntabwo tuzashyira amaboko hasi kandi tuzatsinda. Kuva muri Kamena 2025 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na nyuma kuwa 4 Ukuboza 2025 Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kurenga ku byo impande zombi zari zemeranyije. U Rwanda rwo rwavuze kenshi ko rwiteguye kuyubahiriza ndetse rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba yaranduye burundu umutwe wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda wa FDLR. Ubwo nuko nkuko bimeze, Ambasaderi Matilda ndetse n'abandi n'ubundi mu Rwanda bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ingabo z'u Rwanda byakurwaho. Naho tunyarukiye muri Mozambique, guverinoma ya Mozambique yemeje ko izatanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ibi bibaye mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje gushyiraho amananiza ku bijyanye n'inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wahaga ingabo z'u Rwanda RDF muri ubu butumwa. Ibi byatumye u Rwanda rugirana ibiganiro na Mozambique, birangira iki gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF i Cabo Delgado kugira ngo bukomeze. Mbere y'uko haba ibi biganiro, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubutumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Mozambique isa n'iyari yaracecetse, yaje kwemeza ko izajya itanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubutumwa zirimo muri iki gihugu. Umuvugizi wa guverinoma ya Mozambique Inocencio Impisa yagaragaje ko iyi nkunga igiye gutangwa kuko ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu zibafitiye akamaro ndetse zibafasha kubona umwanya wo gukomeza kwitoza. Mu magambo ye yagize ati, ntabwo nzi igiciro cyangwa igihe bazamara inaha, ariko amasezerano azanozwa neza mu gihe kizaza. Gusa kugira izi ngabo bifasha igihugu gukomeza kwiyubaka no kubaka ubushobozi. Yakomeje agira ati, ibi biduha umwanya wo gushyira ku murongo ingabo zacu binyuze mu kuzongerera ubushobozi, ibikoresho, ikoranabuhanga, mu gihe kandi tugakomeza kubona umusaruro w'ubufasha bwa gishuti bwo kurinda umutekano mu karere. U Rwanda rumaze imyaka 5 rwereje ingabo n'abapolisi muri Mozambique ku butumire bw'icyo gihugu guhera mu ntangiriro za Nyakanga 2021, ndetse habarirwayo abasirikare n'abapolisi barenga 6300. Ubu butumwa bugamije gufasha Mozambique guhashya imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva ubutumwa bwatangira bumaze gutanga umusaruro ukomeye, kuko ibyihebe byari byarigaruriye intara byahashyijwe ku kigero gikomeye mu bice bigenzurwa n'u Rwanda. Abaturage nabo bongeye gusubira mu byabo hariya muri Cabo Delgado. Ubu nuko bimeze nyuma y'uko n'ubundi umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utangaje ko utazakomeza gutera inkunga ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu butumwa bw'amahoro hariya muri Mozambique, ahubwo bazatera inkunga igisirikare cya Mozambique kigakomeza kwicungira umutekano, kuko babona ko bari noneho ku rwego rwo kuba bakicungira umutekano. Ibyo rero guverinoma ya Mozambique yaje
kugaragaza nkaho ibinyomoje ivuga ko ingabo z'u Rwanda zakomeza kugira uruhare runini mu gucunga umutekano hariya muri Cabo Delgado, dore ko Cabo Delgado irimo n'imishinga myinshi igiye itandukanye, irimo nk'umushinga wa Total Energy utunganya ibikomoka kuri peteroli ndetse n'indi mishinga itandukanye hariya muri Cabo Delgado. Ubwo nuko bimeze, turakomeza kubakurikiranira uburyo bimeze, yaba ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ingabo z'u Rwanda niba bizakurwaho. Ubwo turakomeza kugenda tugukurikiranira iby'iyi dosiye uko amakuru yayo akomeza kugenda ajya hanze, ndetse no ku butumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ndetse n'ahandi hatandukanye. Ini The Quick Times News, ngende Benga Oziana, ndagushimira kuba ukomeza kubana natwe, nkushishikariza no gukomeza kubana natwe. Nimba utarakanda subscribe, jya hasi ari subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezwe kandi uyabonere ku gihe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.